Ja sam bio ranjen do sada 3 puta i da pravo kažem, nije strašno kad čovjek rani. Nije to strašno. A smrtno rani, prvo izgubi svijest, ona umre. Uopće nije strašno, bojim se smrti ni zera, niti ovi moji momci. Kad ja krenem, jedan me još za sad nije ostavio, tako će biti do kraja. Ja sam rekao, i sad ću da kažem ponovo, ako ova krajina bude u okviru Hrvatske, onda se ja selim u Srbiju, dolje, i onog ostali Srbi koji su bježali odavde u Srbiju, pa ćemo svi da pobjegnemo u Srbiju, pa ga naponu Ustaše i Njemci. Srbiju nam više nijedan Srbin neće imati gdje da bježi, nećemo se morati svi da se borimo. Ča, ča, ča.